Juan mo banta Karina. Shalom. Bapa inang sini kekelengan nami marang idikepe merbekas. Mersampang deket merlolo ate ngodiri, boideng kita pejumpa ibas acara pepalum ate. Di kanal YouTube YKB Bahasa Pakpak. Nderang makdeng ku pesakat kami sukuten keluahanen, mersodip mo kita, asa datong idengani tendi perbadiai kita. Ale bapa nami si permaseh ate. Pasu-pasu mo kami, deket tegu-tegu mo kami, ibagasan tendim simbadia idi, ibas suku tenenda. Amen. Renungan ta si Darien, ibuku renungan wasiat nai si merjudul, penolong si Satia. Bagai sinidok lapihan simbadia, imo si tersurat i Yohanes bindu 14 ayat 25 so ayat 26. Janahnat sebagai pusat permenungan ta, imo si tersurat i ayat pe-26 kan si mendok, tapi tendi debatai pengurupi sini pasulak bapa merkite gerarku, ia mau mengajarkan tabakene tersenget mi sagu mama, deket pesengetken tabakene tersenget karinana, siengko ku bagahken idi bain dene. Ale karina dengan sada kepercayaan, Lotmo sadakala si menangki. Laling ia i tengah embun si menutupi deleng. GPS na ceda. Janah peta sini mbah nape mbalang. Hampir putus asa ngo iya. Untung moroh pemandu lokal si memetoh dalan. Merdengan sabar petuduh dalan mengarahkan. Odam buerana ia gabe penolong si Satia sohmi bekas si meranda. Ale karina dengan ibetoh Yesus ngo karina si sinna kenah mengadepi kinim biar kembalangan dekat situasi oda menentu ikan Yesus laus. Ibas Yohanes bindu 14, Yesus kipe tenang ukur si sinna ibages perjamun. Ia merjanji, Bapa naing mengirim penolong ibagasen gelarku, imo tendi perbadia. Ayat 26 menangkasi 2 ulan tendi perbadia, imo mengajar deket mengengetkan. Tendi perbadia oda pelin mendengani. Tapi pegeluhkan katani Tuhan ibages dirinta. Ia mendok merkite pratenta. Katani Tuhan sodip janah ibagasen kelengon. Tuhan Satia menolong deket mengiring kita tabasi benar. Tendi perbadia imo penolong si Marian ibages dirinta. Ia oda pelin memere pengapulin, tapi mengarahkan deket pegego kita ibagasan si benar. Ibas kelemahan ta tendi perbadia memeregegoh, asa tong Satia deket sabar. Pertua nami, asa kita hargai mo pekiroh tendi perbadia merdengan penguen memegeken deket mengulaken pengiringna. Ikan kita laling, ulang rada rudu memain keputusan. Mersodip deket begeken penegun tendi perbadia. I dunia simbue macam bagai sora, etake mersiajar memege deket menguei sora tendi perbadia. Imo jalan dame situhunna. Mersodip mo kita. Dia satemo Tuhan, keleng deket Satiamu Tuhan. Tendi perbadiai bereko, kuserahkan kami monggelu nami, iwagasan penegun tendimi. Amin. Bagi mo renungan tasi darien, ulang lupa ki subscribe, like, jana ki bagikan beaka dengan tasi deban kena.
Merkite nih Bapak Inang enggo terlibat ibas pelayanan pekabaran Injil reba YKB. Tuhan Yesus permendebasa imo si memasuk-masuk kita karinana. Juan jua mau bantah. Shalom.